Biba byiza kuri mwe nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro ndetse n'amakuru bya buri munsi dukomeje kubagezaho, ni umwanya mwiza w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Turasuje aho muherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda, i Burundi, Canada, Amerika ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ni umwanya mwiza tubazaniye amakuru ava kuri Madamu Ingabire Victoire Umuhoza, hakaba hasohotse inkuru mbi kuri we. Gusa munyemereye mbere gato yuko tugana ku nkuru yacu nyamukuru, mbacire mu ncamake andi makuru ari kugenda atangazwa. Reka duhere i Goma tubabwire ko umusirikare wa FARDC yirukanwe muri EGVM Place nyuma yo gukoresha imyirondoro itariye. Inyandiko zemewe zasuzumwe n'itangazamakuru zigaragaza ibintu bidasobanutse hagati y'urutonde rw'abasirikare bagenwe na FARDC n'urutonde Minisiteri y'Ingabo yashyikirije MONUSCO rw'abasirikare bagombaga kwinjizwa mu rwego rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ryiswe Expanded Joint Verification Mechanism Place, ariryo EGVM Place. Nk'uko amakuru atandukanye haturuka mu begereye iyi dosiye abivuga, uwitwa Major Lokuli Bofanda Freddy yafashe umwirondoro wa Major Disem Kalonji. Rero uburiganya bwatumye yirukanwa muri Goma amaze kuvumburwa hakurikijwe inyandiko za FARDC ndetse na Minisiteri y'Ingabo zasuzumwe. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuva kuwa 30 Kamena umwaka 2026 bwohereje umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari urutonde rw'abo ofisiye batatu bagomba guhagararira uruhande rwa Kongo muri EGVM Place. Muri bo harimo Major Disem Kalonji Kaba Tutu. Icyakora mu ibaruwa yo kuwa 2 Nyakanga umwaka 2026 Minisitiri w'Ingabo yasabye ubufasha MONUSCO bwo gutwara mu ndege aba ofisiye batatu igoma mu rugendo rwari ruteganyijwe ku itariki ya 13 Nyakanga. Nubwo umubare w'abahagarariye FARDC rwagumye uko rwari rumeze, imyirondoro y'umwe muri bo yari itandukanye n'iyari ku rutonde rwatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Major Lokoli Bofanda Freddy niwe urugaragaraho aho kuba Major Disem Kalonji Kaba. Nk'uko amakuru yakusanyijwe abigaragaza, Major Lokuli Bofanda Freddy yageze i Goma agendera ku myirondoro ya Major Disem Kalonji Kaba. Iri banga rero ryavumbuwe ubwo hakorwaga igikorwa cyo kwiyandikisha ku banyamabanga bwa EGVM Place, ubwo hakorwaga igenzura ry'imyirondoro yabo bahagarariye igisirikare. Nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi ba AFC M23 wavuganye n'itangazamakuru, ibi byatumye yirukanwa muri EGVM Place. Ati twarabivumbuye maze yirukanwa kuwa mbere itariki ya 27 Nyakanga. Yasubiye i Beni anyuze mu muhanda hagati aho, ariko mu nama y'abaminisitiri, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo yatangaje ko umusirikare wa FARDC woherejwe i Goma yirukanwe nta mpamvu zifatika. EGVM Plus cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism Place ni urwego rwashinzwe mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro kugira ngo rukurikirane iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa RDC. Ruhuza impuguke za gisirikare zo muri ICGLR n'abahagarariye FARDC ndetse na AFC M23 hamwe n'inkunga y'ibikoresho iturutse muri MONUSCO n'indorerezi zo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Intego yarwo ni ugukora iperereza ku byaha bivugwa byo kutubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse no gutanga umusanzu mu buryo bwo kugenzura amasezerano yashyizweho umukono n'impande zombi. Dukomeje reka twerekereze kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko aheruka guhura n'umwe mu bayobozi bakuru ba AFC M23
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko aheruka guhura na Fred Kaniki uri mu bayobozi bakuru ba AFC M23 akaba na perezida wa MRDP Twirwaneho, avuga ko bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano biri mu gace ka Minembwe. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamiryango. Perezida w'u Burundi ubwo yabazwaga ku birego bivuga ko ingabo z'u Burundi arizo FDNB zagize uruhare mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge bo muri Minembwe, yakanye ibyo birego yivuye inyuma. Yavuze ko ikibazo cy'ubwo bwicanyi aherutse kukiganiraho na Kaniki ubwo bahuriraga i Bujumbura nyuma yo kubanza kuvugana kuri telefoni. Ati duhere kuri M23, ati M23 baje i Bujumbura inshuro nyinshi turimo kugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo nta mirwano irinze kuba. Ati se none wahita uvuga ngo dukorana na M23? Yakomeje agira ati nta mezi menshi arashira njyewe numyeho Kaniki. Ati Kaniki sumu M23? Iyo rero ari i Bujumbura tuganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe. Ati njyewe ubwanjye kugira ngo anarinde aza telefoni yanjye irafunguye abantu turaganira. Ati yaranyandikiye arambwira ngo twebwe turimo turica abanyamurenge. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko yabajije Kaniki uko byagenze kugira ngo ubahinduke abanzi kandi bari basanzwe ari inshuti. Nk'uko perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze, Kaniki yamusubije ko n'ubu ntabwo baraba abanzi kuko bashobora kuganira. Ibi yabivuze ko kuba Kaniki yaragiye i Bujumbura ari ikimenyetso cy'uko atatekerezaga ko hari ikibi u Burundi bwari kumukorera. Yavuze kandi ko yamusobanuriye ko iyo u Burundi buba bugamije kugira nabi abanyamurenge batari kujya kohereza ingabo muri Minembwe busize abaturage b'abanyamurenge baba ku butaka bwabwo. Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye ko nyuma y'ibiganiro bagiranye we na Kaniki banzuye ko M23 ariyo yabateranyije nubwo atasobanuye birambuye icyo yashakaga kuvuga. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko atari ubwa mbere agirana ibiganiro n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri icyo gice. Agaragaza ko yanahuye na General Michel Rukunda bakunze kwita Makanika, wahoze ayoboye igisirikare cya Twirwaneho mbere yo kwicwa mu gitero cya drone mu mwaka wa 2025, ndetse na Adele Kibasumba. Yavuze ko abanyamurenge batuye mu bice bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi nta kibazo bafite, mu gihe yavuze ko abari mu duce tugenzurwa na AFC M23 aribo bakomeje guhura n'ibibazo. Kugeza ubu Fred Kaniki, AFC M23 na MRDP Twirwaneho ntibaragira icyo batangaza ku byo Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gushyira hanze. Kunyarukire ku makuru ari kuva mu gihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze MONUSCO yohereje u Rwanda abasivile ibita bahoze mu mutwe wa FDLR. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haribwo MONUSCO bukwiye kurangwa n'ubunyamwuga, ubushishozi n'ubunyangamugayo mu gushyira mu bikorwa gahunda yo kwambura intwaro no gucyura abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. N'ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa X nyuma y'uko MONUSCO itangaje ko itagize uruhare mu gikorwa cyo kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 39 bari baraciwe mu Rwanda binyuze muri gahunda yayo ya DDRRR. MONUSCO mu itangazo yashyize hanze kuwa 30 Nyakanga umwaka 2026 yavuze ko abo bantu boherejwe muri RDC n'ubuyobozi bw'u Rwanda kuwa 29 Nyakanga. Yemeza ko icyo gikorwa kitakozwe nayo kandi ko itakigizemo uruhare urwo rwose. Yavuze kandi ko buri gihe mbere yo gucyura umuntu mu Rwanda hakorwa igenzura rikomeye rigamije kwemeza ko yujuje ibisabwa. Nyuma urutonde rw'abemejwe rukoherezwa muri Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, ikaba ariyo ifata icyemezo cya nyuma.
Mu gusubiza iri tangazo, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko nubwo MONUSCO ishobora kwitandukanya n'icyemezo cy'u Rwanda cyo gusubiza muri RC abo bantu 39 idashobora kwitandukanya n'ibibazo biri mu mikorere yayo. Yagize iti icyo MONUSCO idashobora kwitandukanya nacyo nuko kuva mu Kwakira k'umwaka ushize wa 2025 abantu 81 yacyuye mu Rwanda ibita abahoze ari abarwanyi ba FDLR, nyuma byagaragaye ko ari abasivile b'Abanyekongo bafite ababyeyi bombi b'Abanyekongo badafite inkomoko mu Rwanda kandi batigeze baba mu mutwe wari wo wose witwaje intwaro. Yongeyeho ko urwego rwagutse ruhuriweho kugenzura amakuru harigo expanded jouer verification mechanism rwatumiwe kugira ngo rwemeze ayo makuru. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze kandi ko mu biganiro n'abo bantu 69 muri bo bagaragaje ko bemeye kwita abahoze ari abarwanyi ba FDLR nyuma yo kubwirwa ko bazahabwa inkunga zitangwa n'ikigo cya Mutobo cyakira kandi kigasubiza mu buzima busanzwe abatahutse mu Rwanda bahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Yashimangiye ko gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro bisaba ubunyamwuga n'ubunyangamugayo bikomeye. Yagize ati mu gusoza ndibutsa ko muri iyi gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro bisaba ubunyamwuga, ubushishozi n'ubunyangamugayo by'abakozi ba MONUSCO bashinzwe DDR bigomba kuba indangagaciro zibanze. Twihuse reka tujye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, amagambo amaze gushyira hanze aho yagize ngo avuga ngo yagize amahirwe yo kuba ubu ikibazo cy'ibura rya peteroli kiri ku isi yose. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje ko yishimiye kuba ibihugu byinshi bifite ikibazo cy'ibura n'ihenda ry'ibikomoka kuri peteroli cyatewe n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ibi yabivugiye mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamuryango ubwo yibutswaga ko mu 2022 yari yasezeranije iki kinyamakuru ko agiye gukemura ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli kimaze imyaka myinshi mu Burundi. Umunyamakuru yagize ati ubwo mwaherukaga hano mu mwaka 2022 ubwo twagiranaga ikiganiro mwambwiye ko ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli mugifashe mu biganza. Uyu munsi tuhageze hakiri ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli. Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye umunyamakuru mu ijambo asubiza yitonze ati ubuho ndatomboye si Burundi gusa. Uyu mukuru w'igihugu yabaye nk'ukangutse asobanura ko ibikomoka kuri peteroli bigurwa amafaranga kandi ko aboneka iyo igihugu gifite ibyo kiri kohereza mu mahanga kandi ko ibyo biri gukemuka kuko hatangiye koherezwa avoka nyinshi ndetse n'amabuye y'agaciro. Yasobanuye ko mbere y'uko mu Burundi hatutumba umwuka mubi wa politiki mu mwaka 2015 iki gihugu cyabagamo amadolari menshi yifashishwaga mu kugura ibikomoka kuri peteroli, ariko ngo icyo abarundi batazi ari uko yari imfashanyo z'amahanga. Ati ingorane abarundi batazi kugeza uyu munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo, ntibazi ko ari amadolari bari bafite ari imfashanyo. Kuva mu mwaka 2015 hari imfashanyo irongera kuboneka rero muri ubu Burundi cyangwa mu mvuga mu matamatama munuma ngo ngende nsabe imfashanyo tubone amadolari. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko Uburundi bwacutse bukwiye kubaho mu bukene bwarwo bushakisha uko bwashobora kwibeshaho binyuze mu gushaka ibyo bwohereza mu mahanga kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibikomoka kuri peteroli. Yafatiye urugero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko nk'uko igihugu cyatinze kwitunganyiriza ibikomoka kuri peteroli, Uburundi nabwo buzakomeza gutegura urugendo rubaganisha ku kubibona mu buryo burambye binyuze mu kongera ibyo bwohereza mu mahanga.
Tudatinze reka twerekeze kuri Madamu Ingabire Victoire Umuhoza bivuga ko ashobora gufungwa burundu. Bijyanye rero n'uburemere bw'ibyaha akurikiranyweho, Ingabire Victoire ashobora guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu mu gihe byaba bimuhamye rero nk'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, bigaragazwa ko Ingabire Victoire Umuhoza yagize uruhare mu itegurwa ry'amahugurwa yahawe abari abarwanashyaka be ba Darufa umurinzi itemewe gukorera mu Rwanda. Agaragazwa ko hari ibitero byagabwe na Rudi Urunana na P5 bigahitana rero na abantu kandi bigizwemo uruhare na Ingabire Victoire Umuhoza, kuko yavugaga ko ayobora FDU inkingi kandi yari yamaze kwihuza na P5. Mu iburanisha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, Ingabire Victoire Umuhoza we yavuze ko yitandukanye na FDU inkingi kuko yabonaga iri gukora ibikorwa bibi. Itegeko rero riteganya ko uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda giteganywa n'ingingo ya 204 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iteganya ko ugihamijwe ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15. Ku cyaha cyo guteza imvururu ngo hari amajwi yumvikanye Ingabire Victoire na Ntamuhanga Cassier bari gutegura imyigaragambyo bavuga ko bayikorera kuri Rond-Point y'umujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Rubangura. Kucyo rero kugirira nabi ubutegetsi buriho, ubushinjacyaha buvuga ko ishyaka rya Ingabire Victoire Umuhoza rya FDU inkingi yifatanyije n'imitwe irwanya leta irimo RUD cyangwa se Rudi Urunana, P5 ndetse na RNC hagamijwe kugira nabi ubutegetsi buriho. Imigambi ikimara kumenyekana nibwo Ingabire Victoire Umuhoza yahise ashinga irindi shyaka rya Darufa umurinzi. Uhamijwe rero n'urukiko icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Icyaha rero cyo gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, wako yagikoze ubwo u Rwanda rwagiteguraga mu kwakira inama ya Cogamu. Ingabire n'abambari be bateguye uburyo bazakora imyigaragambyo mu gushaka kugaragaza ko mu Rwanda nta mutekano uhari mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, kandi ko Ingabire nabwo ngo yateguye uko hahamagazwa abaturage benshi bizejwe inkunga y'ibiribwa ariko agahitamo kubakoresha bigaragambya. Ukekwaho rero icyo cyaha iyo abihamijwe n'urukiko mu gihe cy'intambara ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, ariko mu gihe cy'amahoro igihano kiba hagati y'imyaka 7 ndetse n'imyaka 10. Dukomeje amakuru yacu, reka tubabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yahagaritse ibitero byari bigiye kugabwa kuri Iran ariko ko azabihagarika burundu mu gihe Iran izaba yemeye ibiganiro. Mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social, Trump yavuze ko yafashe icyemezo cyo guhagarika igitero bitewe n'uko adashobora guhita agirana amasezerano vuba azaba akubiyemo gufungura ako kanya umuhora wa Hormuz ndetse no guhagarika gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi. Trump yavuze ko iki cyemezo cyafashwe ku bufatanye na Israel. Iri tangazo rero ryaje mu gihe ibitangazamakuru byo muri Amerika byari bimaze gutangaza ko Washington ishobora kuba yari iri gutegura ibitero karundura bishya kuri Iran muri iyi mpera y'icyumweru. Mbere yaho Iran yari yashinje Amerika kongera ubushotoranyi, ivuga ko igihugu icyo ari cyo cyose cyo mu karere cyafatanya na Washington kizasukwaho umuriro. Muri ubwo butumwa bwe, Trump yavuze ko Amerika yari yiteguye kandi ifite intwaro zihagije zo guhangana na Iran hifashishijwe ingufu zitigeze zibonwa kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose.
gusa yavuze ko yahagaritse ibitero nyuma yo gusabwa na Iran ndetse n'ibindi bihugu byo murasirazuba bwo hagati guhagarika ibitero kugira ngo habe umwanya wo kugirana amasezerano. Yagaragaje ko hari intambwe imaze guterwa n'ibiganiro avuga ko iby'ibanze bigize amasezerano byemeranyijwe. Yagize ati ibi bizaba bikubiyemo gufungura umuhora wa Hormuz burundu ndetse no guhagarika gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi. Mbere yaho guverinoma ya Amerika yari yasabye abanyamerika bari hirya no hino murasirazuba bwo hagati gukomeza kuba maso no kwitegura kuva muri ako karere mu gihe ibintu byaba bibi. Amakuru rero menshi yari yatanzwe n'itangazamakuru byo muri Amerika yavugaga ko Amerika na Israel bari gutegura kimwe mu bitero bikomeye byo mu kirere kuri Iran byagombaga kugabwa ku bikorwa remezo by'ingufu. Intambara ya Iran yatangiriye mu mwaka wa 2026 muri Gashyantare ku itariki 28 imaze guhitana benshi bari mu muyobozi w'ikirenga wa Iran n'abandi bayobozi bayo ababarirwa mu bihumbi n'abasirikare 18 b'abanyamerika, kandi ivuga ko imaze gukoresha arenga miliyari 37 z'amadolari mu bikorwa by'intambara. Dusoza reka dusoreze kuri iyi nkuru iva ku kwivugurura kwa leta RC ku kibazo cya FDLR. Hashize imyaka myinshi ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba wa FDLR giteza amakimbirane akomeye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, aho ibihugu byombi bitumvikana ku mbaraga ufite ndetse no kubawushyigikira. Imvugo za leta ya Kinshasa kuri uyu mutwe zahindutse kenshi, aho rimwe yavugaga ko utabaho cyangwa igakerensa ubushobozi bwawo ngo n'abasazwa batagishoboye kurwana, ariko nyuma ikaza kwemera ko ubaho kandi ko ukwiye gusenywa abagwanyi bawo bagasubizwa mu buzima busanzwe. FDLR yashinzwe n'abagize uruhare mu mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, baba abanyapolitike ndetse n'abahoze mu ngabo zatsinzwe arizo SFAR, kimwe rero n'abo mu mutwe w'interahamwe. Kugeza ubu irakiyubaka yinjiza abarwanyi bashya b'urubyiruko. Uyu mutwe ukorera murasirazuba bwa RC. Leta y'u Rwanda iwushinja kubangamira umutekano wayo cyane ko uri hafi y'umupaka. Leta ya RC yo igerageza kwirengagiza ikibazo cyawo, ikagaragaza ko icyihutirwa gikwiye gukorwa ari ugusenya AFC M23. Ikibazo cya FDLR cyaganiriwe cyane mu biganiro by'ubuhuza byabereye i Pretoria muri Afurika y'Epfo mu myaka irenga 20 ishize, ku kigera rero i Rwanda muri Angola mu mwaka 2022 no mu byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu ntangiriro za 2025. I Washington hanasinywe amasezerano y'amahoro akubiyemo ingingo zirimo gusenya uyu mutwe hashingiwe ku bikorwa by'agateganyo mu mushinga wa CONOPS, ariko na nyuma yo kuyasinya leta ya RC yakomeje guteza urujijo ku ruhande ihagazemo. Hari igihe abayobozi b'i Kinshasa bavugaga ko FDLR idafite imbaraga zihagije zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bashaka kwerekana ko leta y'u Rwanda idakwiye gukomeza kubagaragaza uyu mutwe nk'ikibazo kibangamiye. Aha niho baheraga bashinja u Rwanda kwifashisha ikibazo cya FDLR nk'impamvu yo kwivanga mu bibazo bya RDC no gushaka kwiba umutungo kamere wo murasirazuba bw'iki gihugu. Muri Werurwe umwaka 2025, Dr Christophe Lutundula wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC yagize ati igihe cyari kigeze ngo dutangire ibikorwa byo kurandura abo bantu ba FDLR basigaye u Rwanda ruvuga ko ariko nje ntemera ntazi ngo ni bande. Dr Lutundula warwanye ingundura urugamba rwo kugaragaza ko FDLR itakibaho mu gihe yari minisitiri yakomeje ati ese ubu tuvugana u Rwanda ruracyavuga ati se ubu tuvugana
u Rwanda ruracyavuga FDLR nka mbere? Oya, kuko ikibazo nyamukuru ni ibyerekeye ubukungu. Nyuma yaho amasezerano y'amahoro ya Washington hasinywe muri Kamena umwaka wa 2025, Minisitiri ushinzwe ubucuruzi bwo hanze muri RC Julien Paluku yavuze ko FDLR itabaho ahubwo ngo ni ikinyoma cyahimbwe n'u Rwanda. Minisitiri Paluku yavuze ko FDLR ari imvugo imaze imyaka 30 yarahumye isi amaso, kandi ngo u Rwanda rugenda ruzura ikibazo cy'uyu mutwe nk'impamvu yo gutera igihugu cyabo ko no kukiba amabuye y'agaciro. Ati FDLR ya nyayo u Rwanda rushaka muri RC ni amabuye y'agaciro ya Congo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Algeria Vincent Karega yagaragaje ko bidatangaje ko aya masezerano yavuzwe na Paluku wamaze imyaka myinshi ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikoreramo FDLR, akayiha indaro muri pariki ya Virunga. Leta ya RC ijya gusinya amasezerano arimo gusenya FDLR nk'ingingo nyamukuru yayo. Yari yemeye byeruye ko uyu mutwe w'iterabwoba ari uhari kandi ko ari ikibazo mu mutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Tariki ya 15 Mata umwaka wa 2025 General Major Sylvain Ekenge wari umuvugizi w'ingabo za RDC yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ko FDLR iri mu gihugu cyabo kandi ko yagize uruhare mu runini mu mpfu z'abanyekongo benshi. Icyo gihe General Major Ekenge yagize ati FDLR itera abanyekongo, yica abanyekongo mu barenga miliyoni 10 bishwe mu myaka ishize 10. FDLR ifitemo ijanisha rinini mu guteza impfu hariya. Ibyo uyu musirikare yavuze ntibyari amagambo gusa, kuko yamaze igihe kinini akorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho yabaye umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare muri iyi ntara, akaba n'umuvugizi wa guverineri wayo mu rwego rwa gisirikare. Iyi mvugo yagaragaye nk'impinduka ikomeye ugereranyije kuko leta ya RC yari imaze igihe kinini igaragaza ikibazo cya FDLR mu buryo buvangavanze. Mu Kwakira umwaka wa 2025, igisirikare cya RC cyasohoye itangazo rihamagarira abasirikare bacyo guhagarika ubufatanye na FDLR, kinasaba abarwanyi bawo kurambika intwaro, batabyubahiriza bakagabwaho ibitero. Nubwo iri tangazo ryasohotse, igisirikare cya RC cyakomeje gukorana na FDLR, kiha intwaro ndetse n'amasasu, kandi uyu mutwe ntiwigeze urambika intwaro hasi. Iminsi 90 yasabwaga yo kuba uyu mutwe wasenywe yarenze nta mpinduka. Munyemerere mbashimire, mbabwire ko amakuru yacu muri aka kanya ari atuyasoreje, kandi mbasaba gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ako kanya.